mun sang sanga tanga INP Mizo channel longai thathin tu zong te inza in ni thar chi bai kan bu ka cheu voin hi September ni somni le pathum zirtop ni ania dama in om theu kan be sei tun tumpo international news le politics lam kan ngai tha ho le don nia thi ka du lo ti in Russian thalai tam tak chuan ramdang panan tumta Putin thu soi le athu pek te hi ain anglo thin hle ni Ukraine ne atum lain ram chunga boina azwal zel Ukraine in dona Russia hian sipai tam taka chan to tialan fian em chu Vladimir Putinan Russian thalai te Sipaia lak luih atum na hini tun naya partial mobilization apuan ta ka khan Russia sipai reserve fa omtele thalai tu te mai po Klemazong military experience nei phot chu Ukraine in dona tel turin anor luita a hedan manghian alo bera sipai noi thum tal lak belatumani Russian Defense Minister Sergei Shoigu soidanin Russian military hian reserve sipai hi maktaduai somni le pangalaya nei ni ina soya anga view mai Putina decree sign athupek hi akhau khop maya Russian ten ramzalen na le in pum khatna anhum himangaya sipai raldo lamaton riat nei to phot chu sipaya anlu nge yangai ni Ekaterina Schoolman Russian political scientist le associate fellow chuan Putin athupek partial mobilization chungchang hi tihian asoya Russian mi pa zong hi sipaya telte ti lo chu ko thei vekan ni President Putin thu soya khan reserve om te chau asoya ma se thupek azia ero khachuan mi tu te po a huam vek ati tin partial mobilization tran hun kha September ni somni le pakhat ti ani a sipaya an ko te engtik nge chuan ni don ti lam tarlana om mialo Russian human rights lawyer Pavel Chikov point partial mobilization turat hupek hi ahuam zau thayang perati ani ati vebok Pavel Chikov soizel danin tutenge kautur tutenge raldovakal tur engzat nge Ukraine ramathon lu tur ti te chu Russian Defense Ministry mo phurnania mi tu po kawan ni thei ati bok Moscow le khopuilian somthum le pariat danga thalai tam tak chuan protest an nei chhota mup maya mi sang zathum chuang man anita man zinga mi zanga zet chu Moscow muna man ni in mi zanga le som ni chu St Petersburg ami anni man zinga hian meichia journalist le nopang somthum le pathum an telbok protest group leader an thupuang tu Maria Kuznetsova chuan CNN arhildanin Moscow police station pali aya tlem lovin protestor te an mana hengan mi man te hi Russia sipaya an thun lui ngal ni ina soya an zinga mi pakhat chuan adu lova dan manga khina avauziani Russia sarkar chuan he dan zom du lo te chunga hremna apuang zui ngala kumsom panga antang don ani heti lai hian neryonggi khopuya chuan nu le paten Ukraine indona machon tura an pasal le an fa te anan kal chuak mai tur chu mituinen an lo thla ve mek boka du thang thei chu ni se hetiang thil he thleng mi lovang Yakutia le Magadan airport lama po mi patam tak chu indona machon turin an kal chuak ve ta boke Human Rights Council of Russia in Tarlan danin Central Asian tam tak Russia rama kum som ayatlem visa Russian citizenship nei te chu military service training an nei nge yangai to a Putin hian sipaya mamo tak zet ti achiang ani Russian Security Council member Kirill Kabanov chuan telegram ti hian aziaka Russian Federation chuan khwale tui mithar alak lu dana dan thar mangdon ta Central Asia ram Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan le Uzbekistan mi Russian citizenship Russia rama kumsom ayatlem om theina visa nei te chuan kum khat chung military service training an paltlang nge yangai to ti asoi hedan zom du lo te chu an chung te po tiamin
Russian citizenship an mu thei to don lovani protest tel ngam velo ramdanga tlan bo hi an omnol mai boka mi sang tel Ukraine indona tel du lo mi pa ten Russia an chua san to nia soene papakhat Dimitri chuan anu puile afa te kalsanin Armenia rama aluta AFP news a ril danin omzenei lo indona hian katel du lova kat hi du mai lovani ati Armenia rama lut ve tho kum somli le palimi sarje chuan heram buai dana wang hian mitam takin Russia chuasan kan du ta ni hi ati sarje hi Armenia airport a thlen hlemin AFP palai chuan alo interview ngala afapa kum som pasari mi Nikolaya kalsan thu soin Sipaia min ko hi ka ngak du lova arang theyang berin ka chuakani ka fapa hi ka ngai tu khop mai ati bok tin Alexei anti kum som thum le pakomi chuan kum zabi som ni le pakhat na huna indovakal chu thil a thak takani kakal don lo ati bur mai ve boka Russia ramalet le abei sei lo thua soi Armenia sarkar chuan Ukraine invasion nu khan anrama Russian mi singli aya tlem lo an lut to tian soi Georgia point June thla tang khan Russian mi singa chuang an mi khol der to a heng Russian te hian anrama let le hi antum khan lovani Kremlin ero in heng report te hi aphat le thunga Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan thudik lo hulhualani ati German Interior Minister Nancy Faeser chuan heng Russian raltlan Putin a thupek hlavakal chuak te hi hum himna pek an ni tur thua soi Finland point Putin a thupek chuak nu hian Russia ramatanga American tum an pun na sathu an soi ve bok nuclear war a hnai ta em nuclear war hi Russia lam hian an soi sik maya a hlo om zialan na chu a soi jing berte po hian an mangam tak bik lovani chu wangin nuclear man lo mai hi kan vaya himna tur chu ni chiang mai Putin chuan Russia ram in pum khatna ader thona Russia ta na chiat na a thlen don chuan mani inven nan nuclear ral thuama man tur thu asoya amaro chu Russia hi tu manan beilova Ukraine aruna Ukraine laka an hnung tol tran ti ani mai chowa Russia ram be na ala thlen mi alo chu wangin in thau sakna na soi mai ni na langber Putin a thupek thara wangin European Union chuan sanction na zok siam atum thu EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan a soi Russia chuan chak ngei tumin sipai nuai thum lak belin indona be le tum ma se German Defense Minister Christian Lambrecht le French Defense Minister Sebastian Lecornu te chuan Ukraine tan pui chhun zom zel an tum thuan puang war analyst te chuan tuna Russian Defense Ministry malak na thar partial mobilization hian danglam na athlen viau an rin lo thu an soi a chan chu tuna Russia na ko let te hi reserve fa om deuh vek an ni dona training tha nei lo Sipaia tanga pension to mai turte an ni hloma chuti taka sipai chak anan ni thei mai hi an ring lovani tin indo na mun an thlena anin rem fel nan hian thakhat lai huna du don boka Ukraine tan hup hur tharviu tura om chuang lo ni in an ngai dan an soi India le US in lai chin na athazele US President Joe Biden chuan UN Security Council permanent member tan India Germany le Japan athop thua soi hetu hi UN General Assembly kalme ka soya tunlai khovel chona sang chak zo ka ma chona ni theinan Security Council a mitam zo kan omanga yani ati Biden chuan UN Security Council permanent member ten tul lutuk lova vetuan mang thin po insu mangai thua soya US chuan permanent le temporary member tam zo nei adu ani ati kum sang ni le som paruka tang khan India le US chuan major defense partner anin tia September ni som ni le pahni nimina Pentagon thu chuaina tarlan danin US le India hian drone siaman tumani United States chuan India chu drone siam na konga atan puyanga India chuan India ram then om
Asia region a hal chuak thei don ani Eli Ratner Assistant Secretary of Defense Indo-Pacific Security Affairs chuan US in kong eng kima India tanpuya du ti asoya atun lai thayang pera Indian defense hi thom chak kan tumani atibok asoi zel danin US tanpui na aral thuam siam te hi India chuan South le Southeast Asia ramte tan man takin hal thayang atiani Ratner chuan drone mai ba ka ral thuam dangpo rampani tenan siam tur thua soya engral thuam bernge ti ero asoi lang talem lo ole khati zong kha tun tumata na international news le politics lam kan han ti chhuat thei chu ni a ngai khatu zong songte in za chunga kan lo me